Idi on-onana nga panawin. Ada maisa kumaka lisa nga kalbo. Idi ada isuna ijay bandatina samek nga bantay. Ada babai nga nang para kenyana. Umaikan mayang. Hiya. Saan ka nga akbuting? Araray. Saan ka akbuting kunak? Naisubmit kon aditi boundary. Da ito'y pailang ti umuna apa sadak. Awan pailang tinaurnong. Apay? Apay ti kunam? Hold up enka? Agrup rupa akbanga hold up pa? Medyo lang mitkit di. Araray. Ish. Siya kat may nga broha. Naawatam. Aya. Yay. Apay pailang ngay nga nakilugan ka. Mabalin mo mit usaren data igem mo nga iit tapno tumayap ka. Napnablu garot tipipit ko ya. Kanayon gamin ngay nga may dokso-doksol ditoy kayo nga paktukawa. Aya. Wen ya. Pior gamin nga kayo detoy. Nasakit. Masadotak nga kabilan ti fom tapno kumanalukneng. Wen inya. Saan nga natangkin no ada form na. Uray no sa kayam ti may sa aldaw kit saan nga mapblow no magasgas ti pipit mo. Win. Isu nga ikan ka iti talong akit dawam ta inlugandap. Wow. Agpay tro? Win. Talong akit daw. Kayat komit ti kasla kastoy ditoy ulok ngay. Ah. Madimun ti kalbo. Matotopaat. Anyapay. Kayat ko nga mamasmasilan. Tapno umado ti chicks ko. Matotopaat. Anya tilas nga kidawim. Damdama adi nga basit. Excited kalaunay. Itok-tok kaman ditoy masil ko. Anya ti kunam. Kunak, napanonot konti maudi nga kidaw ko. Sigi. Ibagam garot tapno malpas. Kayat ko nga domakil tikwak. Nakbasit gamin ngay, kasla nga totpik. Hehihi. Yay. Kasi kamet garot ano kasta. Ay, pirmi a. Iso nga pada kelim. Ti kayat ko. Kasla kadakil kumati kuana da itoy kabaliok. Matotopaat. Saan mit nga boto da itoy. Pipit met. Ay awan. Awan garot na aramidan jay kotsiro. No diket aklonin nan iti bagina nga napipitan isuna nga namasi-masilan. Basol mo ah. Apay gamin kidawam nga kaslakwa dayta kabalyom. Ish. Nalipatak garot nga babai gayam da itoy kabalyo ya. Ish. Iso nga da kayo nga nang boya. Be contented of yourselves. Ish. Na angot pay mit. Ish.